bangen jidia tuh lasi je agar tum ansi ke thanta je BJP tum ke la Hindu ansi honore la Hindu ke la bere ke thanta la baje honhe bajara sai de kem ke la hai ke ala tum bethan jongjong political ale ke long je pansi ala tum ke la kanite ini UCC da exam te ka dialog hanke शिक्षितों के सीए द एग्जाम ते पनाला नि तना तुनो रिचार्ज तो पे कायदा ये लगे प्रवासन तो तरह क्या है तना तुनो एग्जाम ते तुमके एमे था धर्म पीवा के नले नियत अटोम पे नले आडोम लोग जी कार्य लोग के तो के आरोन बारिम दो लगे गेले तुमके हाल आलोम शिव दो लगे स्कोरो मनता मान पेंग क्रिश्चियन बुके आरोन बारिम बुके Lukimon buke, halong sibu buke. Lasi, hala keterli, anda pan ke koi pet politik sa betul bagi lagi lasting ke. Jok tapi lagi, dia laso anda mamen ke enpersi politik dapat hukum ke. Nanti, ditunggu lagi Kristen party ini ke, Hindu party ini ke, Lukimon party ini ke, Aron Bari party bukan ke, ceplar ke. Lalu ke BJP orang ke lagi abe, ABC ini alami kami recap topita tu, alba beri konsensi bagi Kristen lo, lalu tiket lo BJP masih, lalu kian tak lo, lalu kita dia lo buat dia famous line, alami tilik lo, lalu alami kami tiket lo kian tak man lo, doktor lo mau minta kami MLA lo diputis karena lo tak baptis. Lasi lahai pupitro pita emisi lo ta baptis lo lasi lahai ral bhan ke thanta ke than group asta ending ke non munitum picho pe der mui busata ratum buji par 6 binina tum dekali bini kar bianglong MP election ke munitum hom hala gongga kili budo korgazi konsensi lo pon raju tiso ke hai a konsensi lo hala lagi konsensi a presiden lo non di ay kata lo hijim lo ko do lagi komen na tu sar ko kya na lo tu kya hijim lo ke ranglang de ki prum lo do hala gongat kiling po ga ta prosaro lo theology tum ta ba ra na men ten ta ma bola ke ho PSLC ke ay kata ki thu pensi do dum la ada betai khom lo bana lo ki join do de raju betai khom lo hala ta speaker ke hai a konsensi lo hala so apang ke na do dela benanda suri ini barang ko to speaker tha speaker ake hai atom bori pen bang suri ini ba tume PSLC len lo abhi ke apala ni banta organize lo प्राय 1800 का bang Sri Sida bang Arunal ke bang tuang itu PSLC kan kongres COC ala tum kame dan do niklo lasi kalau so konggaban ni kana cing na pipolo nangathan bang ala ke prosarok theology itu tentang alam akamekan ni tentang sar kita ngar pumlong ko ansi itu dumpo tantang rakyat